Ako su svi kompletni, zdravi, prisutni i u formi, teško. Ali, kažem opet, nezahvalne su prognoze. Ja se samo vraćam na jednu stvar koja je bila u periodu kada su trebali da se angažuju slobodni igrači, da ga kažemo, ili free agenti, posle završetka drafta, da u zavisnosti od toga kako su se pomerale prognoze gde će ko da ode, odnosno informacije, tako su se prognoze, odnosno te kvote, da tako kažemo, varirale od najbolje do najgore u zavisnosti kako vide ekipu sa novim igračima. Golden State se po meni, ovo u stvari, ja mislim da je ovo jedan period kao što je bio period vremena Lakersa, kao što je bio period vremena Chicaga, tako mislim da je sada trenutno Golden State u ovom sastavu u kojem jeste i na način i stil koji igraju ekipa koja zavređuje najviše pažnje i koja potvrđuje najveći kvalitet. Sada, Houston sa još većim pojačanjem u jednoj duše izmenjenoj situaciji i po sistemu igre i po načinu igre, da li će on uspeti da isparira na taj isti način. Evo sad smo imali priliku, ova utakmica koju su zadnju odigrali juče, sinoć u stvari, je pokazala da oni imaju veći broj šutova za 3 poena nego za 2 poena. Da li je to bio dovoljan odgovor da će finale biti projektovano Houston i Golden State ko što svi priželjkuju? Ne znam stvarno, ali mislim da ako svi budu na broju, kao što sam rekao na početku, da bi onda opet i ove godine Zapad imao istu ekipu koja će završiti prva. Ono što je pitanje za mene jeste kako će se Carmelo Anthony snaći kao igrač koji će ulaziti sa klupe. On u prethodnim sredinama, znači kad je bio u New Yorku, a i sada kad je bio u Oklahomi, je bio igrač koji je bio u startnoj postavi. Mislim da i njegova visina ugovora ne odgovara nekim preteranim ambicijama za sticanjem novca, jer on je to zaradio. Sada, da li ta rola njemu u potpunosti odgovara u ovom timu? Mi smo imali primere i ranijih godina da su igrači, ali ne toliko već poznati kao što je bio primjer radi Ginobili. On je sa klupe bio najproduktivniji igrač San Antonija i na kraju doneo titul, ali na način koji je možda zvučao čudno, on je igrao 3 puta po 7 minuta. I to je neka brojka od 21 minuta. To nije zanemarljiva minutaža, ali možda zanemarljiva za Carmela. Kako će to sve da se ishendluje u sistemu Mike D'Antonija kao trenera koji očigledno forsira brzu igru sa dosta šuteva s polja. I normalno, opet vraćam se na to, kompozicija tima, shodno dugačka je sezona, kakav će biti start. Houston je prošle godine imao taj maler odmah na početku da im se povredio najbolji igrač i da neke utakmice na istočnoj obali su izgubili upravo zbog toga što nisu igrali kompletni. Onda je posle tu izgubljena neka, da kažemo, nit, neka linija koja vodi ka prvom mestu u prednosti domaćeg terena, mada eto, dešilo se i to što se desilo u finalu. Mislim da je, za mene, da je ovo Houstonu je ovo treća šansa. Oni su prebrodili tu psihološku barijeru da uđu u finale i vidjet ćemo na kraju. Ne mogu da budem, ono što se kaže, toliko ubeđen da neće moći da dođe do iznenađenja, ali trenutno kako stvari stoje, mislim da je Golden State ipak u većoj prednosti. Neka priča koja kruži u NBA, ja ne znam, mislim, da li je to tačno, da li će to biti tačno, kao neka projekcija budućnosti igranja košarke u najkvalitetnijoj ligi na svetu je da će linija 3 poena postati najdominantniji i najbitniji element igre u napadu. Znači da već sada imamo sistem sa 4 spoljni igrači, jednim unutra i taj jedan koji je unutra traže se da bude igrač koji možda pogodi čak i trojku. U svemu tome i ta adaptacija timova. Oklahoma je u jednoj specifičnoj situaciji što se tiče trenerskog kadra. Oni su isto tako, njihov trener ima ugovor još godinu dana. To su neki elementi koji, da tako kažem, mogu da se gledaju sa dve strane. Sa jedne,
krenem dobro da bi mi na polovini sezone ponudili ugovor, automatski dobijam stimulans, ili krenem slabije da završim sezonu pa šta bude, bude. Verovatno poučen iskustvom iz prošle godine, jer Oklahoma nije imala tako dobar start. Jurila su za poziciju u play-offu. Verovatno i to je jedan od razloga što su napravili jedan, tako kažemo, mali zaokret i okrenuli se ka onome. Mislim da je u NBA-u dosta prisutna tendencija šta najbolji rade, koji imaju najbolje rezultate, pa daj probamo i mi to da ponovimo koliko smo u stanju. Ja sam ubeđen samo jedno, da Lakersi će biti među 8 ekipa, za razliku od prethodnih sezona. Ne moramo govorimo mnogo o LeBron Jamesu, ali mislim da će on uspjeti da mobiliše kao što je mobilisao i u drugim sredinama da je bio tim oko sebe. Lakersi nisu tim koji mogu da se po meni uhvate u koštac sa polufinalom, finalem, ali mislim da sa jednim takvim iskusnim igračem kao što on, igračem koji ima veliki kvalitet i koji ima veliki prostor, moguće je da oni napravi iznenađenje ako uđu u play-off. Ne verujem da mogu da napravi iznenađenje ulaskom sa 8. mesta, ali nikad se ne znam kom će mesto završiti, ali Zapad će imati izuzetnu jaku konkurenciju, jedno 4-5 timova na tom potezu od 5. do 8. mesta, i onda mislim da će njihova prednost biti ta što LeBron zna da igra dobro bitne utakmice, a bitne utakmice će biti protiv direktnih konkurenata za plasman, i zbog toga verujem da će Lakersi naći sebe među 8. Pa ja mislim da Los Angeles je jedan veliki izazov. Ako gledamo gde je on bio pred toga, on je bio u Miami. Miami isto je jedna priča za sebe u vrhu 5-6 grada u Americi. Znači, sa dužnim respektom Clevelanda, to je ipak malo tržište, nema se poredi sa Los Angelesom. Tako da taj fokus ili miris, tako kažemo, u Hollywoodu i onoga svega što se dešava u Kaliforniji. On finansijski, ja mislim da neće nešto mnogo bolje da prođe. Košarkaški ne, jer su veći porezi u Kaliforniji nego što su u Clevelandu gde je do sada bio. A sa druge strane, sigurno da će biti u fokusu stvari koje su komercijalne van terena. I mislim da je to bio jedan izazov, jer koliko sam pročitao i čuo, njegova ideja, odnosno ideja njegove agencije koja ga zastupa, jeste da snima Space Jam, poput Space Jama koji je snimio Michael Jordan. Znači, ta priča dobija tu konotaciju. Sigurno da je ostao u Clevelandu, ne bi se snimao Space Jam 2.